ketia panso kamu ema ketia pa our fidi ne to sompa FM TV why Yasim sompa mani jeni akatia pana unu wada sompa de asit neimunu ema katia pa ye no mai munsam makudi munsam yina ne kasebo biti sam ni jasu sem yina sompa de abama sompa FM ema katia pa SOMPA TV, SOMPA TV, Nonum abo apaimu aha eya SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Nonum ebo paimu se no a eye hot bite ebre na aso se yede esom wabusia shanenso se yete ya ye nyina ye som SOMPA no eye Pepsodent wonu madawroma na anwumre wonu mapagya yense nkonkon so ya wo mama ya som kama sanse wasom papa no ehwo akatua pa no wo mote ase pa sane ebe ya wo wanum betie na betie aduane de na beti benya ukuduro de ase montre so na wo ka Ghana ansem no a wo de akukuduro e de akansem no eno nti e na Pepsodent wono maso ya ase eno nti ya say do the two before you go to bed tonight afei midimafo aba center wono so meni wo kasa sabre ye wo kita ye mu den ya wo boye pia ame atimi asom wo wapo ne bekoyi a fakodan midimafo aba center na wonyo je wapo no nyina na fei ba bia se center boat wo miamiamu no wo miamiamu kama ade amaw wo wie na wo pa aduane papa dia na wape Jos Hot Kenke aduane papa dokono papa eno nti wo a wo ton dokono no kope Jos Hot Kenke na to na enkoyie pa eno na wo ton a wo manfo ne to na omudi esan kopa bedi bio na emom si wanu mu ato na wo ntimi nnidi a wo behia time herbal mixture eno ye malaria duro wo wanu mu ato wo aposi oya na wankasa no so de na pa asa ya bro no ubehia time herbal mixture udi HH mixture ka ho de a etese ne waku owo na wasanso atwa ne tipreko eno ano no na asem no wawie ne ka ya transe ewo SOMPA 106.5 FM so ewo nkran ha sabre kro ye kopie mu asantemantam mu a SOMPA 93.1 eno ya SOMPA ya headquarters no wabie mu kama ena afei ayiko 100.9 eno so ewo asantemantam ho no a ya wamo agigum kama pa adamfo pa radio eno wo France ahinkro Paris no mu wono so agiagum den ena afei SOMPA 101.1 ewo takwa SOMPA 103.3 ewo takwa de SOMPA 106.1 wotachimai SOMPA 98.9 ewo sunyane SOMPA 90.7 eno won kranza SOMPA 101.3 ewo doma Kingdom 106.1 ewo mankesim doma 100.7 any other my FM no ejinamu den kana hia ban radio ewo kana hia kasie mu ho ya wono so age kasie ato apete mesrawo join me wo Facebook no so eya SOMPA 93.1 ya ye streaming live ewo ho ena afei YouTube no eya SOMPA FM live sabre kro ye o hwo yen ewo SOMPA TV ya eno so eya so clear crystal clear ya o manfo bia wo bia no wo betimi ahwe ye na bibia atumi ayeboko abusia ene ya de nsam nam na nsam wo de nam no eche kurei mi amedi dwuma de ho chia me medin obrempon na kwaku ampoma wadoma nkoma chia me ne me afei ensam wo egu apono so no ye mo ho nkomo emfa emawo se atiefo bekaya bosumi ye twa mu no
Nida ya na etoso aduonu enum 25th February 2026 yai na ye wukwada sabre no ye bebo won kase bi se enrampo ye sensi wo so se wohema ya wo abamba eno ewo atebubu amanten mansini no mu eho na kro no wo na abamba ho no na hema na wote adwaso a friends say na se wajan kuma kire a wono na te akonwa so na wono kura no wo sport bi ho na hema itri ya na wakoton na ade ekofie na wone ne yonku bi mpo na nam me ne yonku na koja na sifie a wono wadane ne ho a wokọ ekwan so no te se etu akasa e wona ahema afie abusia join ye wo Facebook ne so YouTube ne so e na SOMPA TV join ye na behwa de ma yesesi a eno nti ne awuwe hunu wo video ne so e wo TV ne so sesi a no eye scene ho bra asem ne si ye anadwobre no videos a yetimi capture ye e de bi kire wo no abusia join ye na behwa bi eno nti we yo hema ne fie ho no a o hwakura mpo ahwe ye de burglar proof no ye de chains atototutum entutimi si wo wura fie a wo wura ne kototo ni gate mu wie ya ne tuo ne kasa ye enti wano onse nkrofo na ejina fie ho no a wo mo hwe body ne wo yin wano onse nkrofo na ejina fie ho no a wo mo hwe body ne wo inside ho ene wo mo gina bonten wo mo hwe body no enti etuo na kasa wie ena ne yonko no sansa eto ne bu because etuo ne kasa aye multiple gunshots and the sisi ye na ontimi nsan manachi enti akire ye ohun se ehwa ye din no ansa na all sign achi abafie ho obedu na ye se na se waja nkuma kire na wato aya no monse adu da mojamu a na se waja nkuma kire na wato aya no monse adu da mojamu a emoje etu no eno na woye brebre ebo dede kakra ema omanfo na won potamo ho no eti ye eno won ba ye ne sport no na yi no ye Oheman's Kitchen facha me Oheman's Kitchen e wa atebubu amanten mansin no atebubu asem krona nkasa e de abamba e wa asem ne ye kasa de free eno nti won mo eba wie ye no na se ade na nya adwo na oso mo pe baabi na womode amu no ekwahye nti wombo pressifo amane sabre ya mene wo kasa ye enkrata efri prosifo atra ekasiem e de aba wei eye tachima nkasa bunu East Capital ehọ na krata efri de aba ASP Mr. Apiadankwa we ne kura bonkomo wa ha several times nti wonya ho wo SOMPA so na asemi ho wo mo kire se wo mo ahunu wo mo ate wo mo achi nipa bi ewo mu nipa miensa e wa asemi mu na yepese ya de ukwachi bra asem ni si ye yamane boni a wode na ni krotwawisi na ni mienu ana hwene santamo ede adi asem ya chia kwoti se prosifo achi nipa miensan eye adua na ba kwamna mesaya ya ono na atebubu amanten ewo bunu East mfafra mu hode wono na gina mu a waya kempem pa eba no nsem no ne yeto afom nyina no a ni botom neguo yenko na afie ne no enko kodi enkomo adua na ba SOMPA 106.5 FM what bite suniye ma joy na mesanso mu akwa ba bio honam ne bokọ de oba de ache na se ho ye da twede ampan na se edua na banyabotre na afa yakọ akira kire mu kakra nana hima se ya watu aya no monsi adu ye nia ye te ye ne se na wofiri Oheman's Kitchen ono a ne restaurant ho kra pon ene ne yonko bi na ekofie ena ne yonko ne gya ne ho wofie a wokọ ye no wote se etuo akasa wo na chi a ema wasan ba ebebo dede ma amanfo ne ba ya prosifo be mo machi nipa miensa aso una wodi wani adi nsem ya chi sign and nsem ne tie mama SOMPA fo nyina atifo akwaba na se dia asem no etie sa na ewuka no se nyina beka ya ogifo bosom da toso aduonum anwumre ebra na duba ko abo endi etidede ani enso ebommadi a sanchefo sorry ye ekota chihwe de ekoso ana de siye as de siye nyina ese nana sewa asama kuma jan ono ena oye abamba hima kuba ko a eben amanten na mame na ngasa de na dwuma a oye restaurant a oton fufu ni ade at police station opposite wa
na eme se saa bre na opon adwuma a okodu fie openi oka no ho a eba na adwuma a oye ti se mponche a woto ono na hwe a okunkum omo ne ade na je se opon a ono na ti sante na okofie ndi okodu ni fie a ozo nana se ba bi adu ide ye di nkra ne sa je se o tu ne na ba ku mienu miensa de obete se tu di ma ya o nti oda ne na je se empanifo be ye mienu ne gina ho a ohu ni se omu edi se adwuma no ono so osuro epe ono ane kranti wantimi amen ndi to ndi susu ya be ya hodo be enum nti omu firi ho a openi ebeto so na je se ane ye nyan ye maame e na oda mu jam tata na we se oyi dede ma manfo ebehwe ye nyina omu ben ho ni ade behwe emi etonza fa pose for behwe ma pose for you say da bi ade na druidie e wasa na dwe na wohwe na wode no koto ba bi e wase ye beto na free woko no ya bomba dia gibre aye nhwehwemu yie pa nto mu yie ya ade chen ye na je sekuro ni meche tebubu e ho no ye na dwuma ade hye wo ho emma ni mu mema nkura ni mu mpenifo chi mu se sade e ma me wei opese ye eye nipa bo nipa no se ntimi ahwe amboa ma yensa nka omo adi se urika media na chese ombe dia positive no ho ya pa ema sisi ameno kasei obeni bo sume de to so edu ena krata free abonten free police force adom na so ye beto dwa se uniform ye ensa ena omo nsa ka omo susu se adwuma de ekoso ananyambra se mesi ye ogifo bo sume de to so edu nunu sa afo no mo ho bo mu papa abako Rafiu aru no wedding function aduonu wotwe Muftau Adamu ono so aduonu wotwe saa so na market owusu spam ono so aduonu nkono a wosusu se company fo wi omo ho bo asem nim a nra ebe ye wada etwemu ena okọ se techimedisi police ho so mesere pa court no enyan benifo no ma police custody so da be betimi abo ma hwehwemu poten awuhia ahu se asimasi ana obenten pa na sam no egia na so ama e ma mehema ono so atimi akọ ne nkrachi ni so fa bisa ya de se no ba bi asam na bedru ene de ene ASP Mr. Apia Danko APRO e obunu east e de atudwa yen so ye dane achi e de ama sompa atifo Eduana bana ebra asem yi si ye poten no wonu mu a titru ni wo mu odidi wo Ohima's kitchen ene wonu mu a ebemban na ahema wo mu ti asem yi no ne edikan wonu fa no sen ene de na ya yo sem papa me se ma me no ba bia na dua ne bia no ba bia na dua no police station opposite post office in China kakra ena court nso ni die ni hwepe na je say omo ye ejuma police station ho omo court ho omo ba post office ho ni timemfo dodo na ho no odidi na ho bia da ejuma no na ho so kakra nti program di duro ha emante na maya na ho no omo ye no na je say asambe to bia na je obia boto aya ro sem ayi sum ayi kasa bibiri ntinde to bia ne akwa ya asem kese pa nia yatie ne se na ahema wo nyina kasa kama akoba ne se ya womwa polisifoɔ de abase woma chi nipa miensa ewo mu yi di relief bi abre wono mu a ene no bemben womwa ben no a enim no di relief bi aba o mabrabo mu anaso o mutrim no o madwum no o manim se anya hwee no asempa bi betimi afira kiraba se saa de ndi a timamufo no anya yohyemu saa ama dodo na ebo aposifo no abase so man yade na ohwe fa kase no so ade omo kan nyina yese ze ne aye chinipa miensa o se chinipa nsi o se den yo nipa pasa na timi afirimu ne de na eno so ayo we se no se de tia ne da so tenimum se omo ho ahoto mo kaka na omanya butoyem kaka se aposifo na timi enya nipa mienu miensa bi a osusu se omudi mu ntintema wuwu ne mu de ase amako akomatoyem kaka atimi aba Eriana ba mame nase na yamfa nkomo nkonkon hansa koso afu ne di akire bia na prosifo asan achi bi kura asan ka hosan se bia we yakoba ne saa no menya sure se wo mo fa ne bibia ampo ana
No, you could do one the car or you should RAV4 EB. New model baby. Ama the bag and is seen home. iPhone 17 ama for free ba good them the phones aka di for sika a o ye adwuma o nya sa na we ni nyina su de na je ya nsa da ma say ye be fa ni bibi phones ni nyina wo sika wo bibi a ye inta the kra na wo di e che so obeje friend nsem SOMPA FM aduana ba eye na koso afo ni di akire efiri nyame adom a ekira na pabradwo ede kɔ no bia na bibi foforo san ba akire ne beba akire bia be san ba bio why when me that say abusia ye ne aduana ba kwabena Messiah ya wo no eto ye nkrade free atabu amanten e wo bono east mansini no emu kuro a ye kodi mu nkomo no ye frɛ no abamba e ho na ohema a wo kuro no na na sɛ wagyan kuma kyerɛ nipa bi akɔbɔ ne tuo be ye sɛ wo kyerɛ sɛ be ye sɛ num ama me ne woka sɛ wato ya no monse do a prosifo achi enipa miensa na enra ene ye kyerɛ sɛ ampa yenya asa release yi kyerɛ sɛ prosifo achi enipa miensa na enne ena ye wura asɛm no mu ankasa ama enra akora mpo we news so no ye bɔ so e de kyerɛ wo ne enipa miensa prosifo achi wo sɛ wo ye suspects ye susu sɛ wo na aku ohema wo miensa edin Rafiu Haruna Muftau Adamu ena fe Michael Owusu Spemi ena kurampo Ghana Today so ye bo wo mudin se de bo nkrata na de baaye ya ye bo so e de kire wo ena wo kire se won wache won a wo mo bo hwehwemu ama nhwemu atimi akoso na wo san nkrata ya e free process na kase no aba wo mo nchen abanti no yenko ahoma no so na ye ni ASP yewra apia dankwa ya wo no oya staff officer eye PR won na kasa e de ma eye tachima anase bunu east mensli ni nyina mantam ni nyina process na kase no wono no kasa ede ema wo yene no enkodi enkomo ASP all correct sir. I think I'm OBREMPONG. Permission to carry on sir. Permission granted. Thank you. ASP na wadawru mo ye mu akwaba ni adawa sese waje bre ni ye bo nkomo yi enkwada miensen Rafiu Haruna Muftau Adamu Michael Owusu Spemi ba ne sai pa na mutime chi won a wo mo ye so connected to nanahima way. Yo OBREMPONG ma woni patie fo nyina adwo na anyumre na me da se so ne akonya ya wo de ama me hwe no nkyerɛkyerɛ ensemu na patie fo nyina so munye omo fan e wo dumadi a bono is policy amantem no etu efa abamba hema ewu yimu ubuza ya no kure emze ye obi animu asem oyina ifi Dechiman efa abamba hema shooting incident no ho na eba ye no Inspector General of Police at the crack team of investigators and anti-robbery squad if National Police Headquarters and Bono East Police Command and so the intelligence officers if Dechiman Ekokan Dechiman Atebubu local police who say Omunfa or Mason Toto from no Munian President said the Omubitini Enyas Nipabon Foya for this I am Bransemu. And the thing say Omunibuno intelligence are Omogada, LED could see, sir, in family and say, Ubo, Udo Mubin, a 2 again. And the police in Fisherman said, Saman Demi and saying, Omuni, and I say, Omonsa share, Nanahima, anyway, movie. I don't think I'm police for Aquache or Mose Omomoa, Naye, and Pain, they say, yeah, you me a could after Monasa cry. And the OBREMPONG desire, none about Bono East Police Command yet to know. Na era mamen musam free benkum ha every 25th February edibesi se enra mode sa release ba ye ne ye di ho nkomo yi mosan atete ana no de akoye security issues nti no wontimi ntan nti ho kakra de ba te bia motete se mototo o ma no kakra no
obi ne bɔ wɔn paa sansan ya yɛyɛ tie bie ne sɛ aso wɔn kɔɔyɛ no wɔn amfa ne hwee ne phone iPhone 17 yi eguso da ne baagi mu ne car RAV4 eguso si hɔ ne key ekita no te sɛ ne bibia wɔ ne baagi mu saa wɔn fa ne bibi anaa wɔn amfa ne hwee na so wɔn amfa ne hwee nso a obi ne bɔ wɔn paa ma wɔn kɔdi sɛ nyambra nsɛm yi wɔn atumi ato ma nom tuo. Obempong question na wabuta no ana no anso na wa say ya no ye no kre abewa ne ko ne kre ti no bibia eniho a yere free ne ho enti a possible say police pick me really out say robbery cause robbery after the obobo ne phone din ne na japade a ne wo ne ho ana impo na wo bie ne dan enti nka aponfo no edenya access to ne dem akofa ba ko ana mienu bia to so de amane sa ni pabonfo ibo ni tu na omoda omo ho ekoye na said ye ubusa se ebia omabo obidin ana se bibi no lesre wo ne tiefo se omuma yemfa nwo ha ya emrepamu no said ye afi na yensa aka omo egusu ye hwehwemu no yemfa nwo ha na emrepamu no said ye die ya prono mo ato yemfa hwe ensie mu ne etiefo periodically no ye the updates ebeba na sisi ade emse me de tuga nhwehwemu a ye no kakra me ametiase na ade abaako a video a yenya bi a ye hwe e wo Sompa TV so amanfo hwe bie afei Facebook ni YouTube nyina Sompa FM live amanfo ni nyina hwe bie no minim se the same scene no a mo nso makohunu bia se maame no se na wodi kan kasa na obie ne dan nanso bogla proof no a e kofa ne veranda mu ho no de na ya lock the chance nyina agu ano a de padlock atomu mukodru ho na mukɔhwɛ mu no na sa na e no so te approach for edi time responding to the scene no o ma mfasa ntuga nimo ekire said ye monye bia mo hwe no ekire na yenzi yehu ye enti enompo no eno so ye subject matter of investigation na yeguso ehwe bia ode sa a change ne ade ekotu mu no akoba ne say no say na amanfo ehumbu abeka wo tituru pa ne abamba ho prosifo kwan ba na mo fa so agya mo betimi ayi saa ehu no e de afiri manfo a e wo saa mfafra mu ho no mo betimi ayi de afiri omu oh facha me na me busa say akoba ne say no e de ehu e ba be hye omanfo no a etitititiru pa na sam potem ho abamba ho particular no e de ehu betimi aba be hye wo mu prosifo gusu yi etu anamon bia ye ne o betumi aboa e de sa ayi sa ehu no a e ba be hye wo mu no ayi afro mu ana yo Obempong said ye wa ubedi hu dance ye abrewa yi wo iba ye anamon a prosi etu ye empo ye nsaka ni pedi a omo ye mu a omo boa ye nhwehwemu no e kire ahon prepare ene ahomekra prosi for etu enti timamu mindful ni nyina bi hu se police ejina ye nan so a ye bo omo ho ban ko atebubu ne mpatamu so a ya intensify patrols a timamu fo no be mu adanse the police presence no e wo ho amrani abe nyina na nipa bonfo na se bi omo ho otu se entunuma eno na omutimi slepo fa ye ban boy se bi enye abrewa yi wo yinti na ye bo ban city nyina ko si fo dina ye na so ye bo ban wo mpatam na nipa bonefo asemunti ana omotimi afa net mu akodi sa aboni enti bi ameka atre atebubu ne mpatam timamu fo se omunka obakumanto omu yem na prosifo se ye mandate ye bo life and property ho ban no ye gina ye na afo mebi a se ye bebo omu ho ban abe nyina mu no kure prosifo de ye gimudi papa ye nim se
asemi ya masomwi sene my body ni service with integrity no integrity ne mo de be service ne ho adwuma ama Ghana fo nyina koma atom ye wogidie omumu sam be ye nhwemu de akosi ase ama abamba atabubuni amanten emfafra mu ho ene bunu east mantam ne nyina no enya werehemu e wo prosifo mu ASP anwumere yi permission to fall out sir permission granted sir. Thank you sir. I was the independent bonko ASP era appear dankwa wono ekasa edema bunu east mantam no anase bunu na poye mantam no presi atna ekese no wono ne kasa edema won we nyina ye nkomo a akoye bambosem ena wonom so ehunu ede omano atom si wo mu ye mu hwemu se ohema a wote na dwaso na wakɔ na adwuma so a ɔba wabeduru fie na nipa bɔnefo akra birifo afamu ekwaje ne nkwa ede free ne nsam na we no sane na ASP ka no we right say ubetimi akyere akansi so say bia we contract killing because utietie nsam no ni mobile phone yamfa ne car key yamfa car no kura gusu si ho bio ne dan kura na obie ne dan wo mu anwura dan num ena wo wie kura msande nchen nkapo akese ede agu ne burglar proof ano na chese otimi say bia oye be so sure say obi na soma ase won kodi say wi ena ma kodi say wu no eno nti nipa miensa a wono mo ache won no yeguso ewa atwane yem Rafiu Haruna Muftau Adamu ena fe Michael Owusu Spemi wo mo miensa won ba boa ye hwehwemu no ama hwehwemu no atimi akwa akosi ase afikọ na nipa enam ne nsa so ema nanahima nanase wa kumi kire na nipa bi age ne nkwade afi ne nsem no yatimi ahwe na yape ne nadua gubre ene ne pumasi bre abusia hot bite so ena waso egusu wa wutie na wosan so hwe yen ewo Sompa TV so na osan so hwe yen bio ewo Sompa 93.1 ewo Facebook ena bio YouTube no Sompa FM live no eno a ena waso gusu wa wutie san hwe yen kama pa no Pepsodent one madawroma and one maso yasene se yemfa kaseye ene ho nsem ne nyina no emfa emrew se o de Pepsodent aposen papa no wo de twiri wosia problem bia ni ba bia enjampre nkomi wo mo didi sia sesesen ema wo ma wo enka ene pampam no na omo ayi ni nyina de afiro na ma ehwa papa na bibia atumi akokan me pa cho twiri wosia na pa anwumere fa Pepsodent ne bro so no na fa ka ho ne be mo animu ate kama pa medimafo ba center na so ye ne yegina sesi e won mo kan ho wo mu dima yen dendende Dr. Adu Jamfi wono no the time ebre eto yade so na ebre ne be so no wo tu yade na se deku ya ekwa ensan so ema ebiu medimafo ba center enwedwe yade stroke na wo so diabetes waposi yo ya obi o wa ne chepe ni kotrojo ha da bia na ya ne ya waseme de honam ya ne bekumi nye yade ya ma ho manfo agi billions ema won ho menkwaje yade ya nto ho so mesrew wo de na akwesa awo na emma enu ntia wade ne ya ka chosi yedi Easter wie na ho na ne ya egu awade ne Easter mu nso aka be se a kire so a na awatwe miensa ko ne boso meso ne yade awie mesrew fo ne kirem ewa medimafo ba center no okunu na okunu one oyire monkona monkoje bani bi ye kira kwan no ewo poku ase mayira enkran sam na meken ena upie mu asantemantam nso a ebu akwa agogo ye ne aban suku nu ho no ena edi animhwe ewo ho nyame kropo no nko a wono ne yade safo eno nti je numbers no 0244 774 282 0244 774 282 ena 0500 727215 0500 727215 na oni yan abo enkomo se utondo kono na afre na okoto brodi akonikanika akwayam enemrem 21st century mesrawo brankran fuoni kire mu odome commercial bank na chi ho a busasa wo pe Jos Bakery won makache uduru ho pe o se wo ba betu dokono akwa akoton na yetu ede amawo akoton 3 Ghana cedis pe o beje dokono we ho a 3 Ghana cedis na yede ema wo enu ntika ho falcoma falcantan anase bia wakantenwa na ne abetena ya so ye ho na je kwama wo ma no ne wo nananom no wo montonton emfa ma wo utimi to no se ne ye wupe bia 3 Ghana cedis na ye de ma wo Jos Bakery no Jos Hot Kenki edi ada so no udi dwuma bi uhia dokono e wa ase Jos Hot Kenki e na make am for dia ma wo ye numbers no ye 02026
0256 068 832 0256 068 832. Just what kinky dokono papa ni awo ye bia wo hia dokono no frɛ na fe yamfa dokono de memrew na serve wase ne nko ye pa na emom just what kinky si ho na wanumu ato wobreko a wodi pepsodent atwi wo se na still wo se wanumu ato wontimi ndidi me pa cho kope malaria duro papa na ye frɛ no time herbal mixture no kope bito uwi a na wakai se wa poso yo ya no ubetimi nso anom time herbal mixture ibia eboa ema pe atete ni atiko no appetite ema ne ba ema wanumu eye kama pa utimi ti aduane bidi na bibia atumi aye fine time herbal mixture no nya na ewo pharmacy ni herbal shops nyina mu ubetimi ni HH mixture no nso aka ho eboa mema ne ma nyina ema atimi twa 60 correct na watimi atro se 12:30 na wo tro se 6 o'clock na wo tro jaisu abu 69 no na nya kura na bibia enkoye emfama wo sa wo pedodo na watu aton a frɛ number si 0244 417 669 0244 417 669 wano mo na aso yasene ya de hot bite kase no ene ne nto aso nyina no de ema wo hot bite kase ne nto aso yemfama wo sisi a Ebusia ensema hodo ya yede esomo se hot bite kase bono ento aso enwumre bi no de bedimu akoten no ebi ene se enipa enan ena beto dwase wo maprepre mu ode abebia wo moda no ano ode ni nyina eya kwanhia bi a esiye ewo Kotokraba market afa ya ba konfinfini mantemu teacher ni bi wo Trinity Methodist Preparatory School wa twe aba ya sabrese ya mo nkoda ama no Mako 60 lashes or the abun cramian on bonnet and say deba. And they are born for some emra. Yet about could be bro. I would to bentum. Sir Papa was why I come for a Kodakra 25 years. Holali. Sir, Uncle Nipa Bakwanka, the Nequaco Chasuano. Nipana Casa, Eddie Ateco Quadema, Yadimunchi Mubro. A buy cratchy ya war a chimampunia mensino emu and a diatu just say. One more aya who waddled one was said the bear won't bet me up pencrophobi, and in near my hood robin one dear boy 1 4 year war bossy crum nina, efa our host somewhere at 2 or more enra. And ya beura my emra sabajefi. Don kuma woho ya ye rentim for your cow or mwasa say a boy baby. Now by a woman bonnet said, Sra for none year for woman. One more tears a cabby and Niquansanka womutia into 1 more hersono. Mpenim fomo meyano asam kro na ba obe ni Ghana fo bia bonkomo ama Ghana fo se emfa ho se sika ne yakitua bi ye jeska ye do beko omei emra sebejum na State of the Nations addresser enche pi kro mampani edikotu dwa no afei enampanifo abobo ho awia ehon nsem yedenam abusia san ligumra sebejwa ne se sa wote se MPP fo akasa 2017 won be fa Ghana konwa na kada ho a si won hu no krebia nim asemi ya kana sompa so be se bosumi nsia anie se teacher fo bia ya adwuma 14 months ye ntua wonka afei na ye ka ya no pretagofo asom wo mo si nnura na nsa ne ne ensantrefo enkrata se ya GS de ba ye bogus wo mo gitu monye yi ensem wei ene afoforo pi amanone de eka ho ena enwumre yebekenkan ede amamo ewo SOMPA 106.5 FM Accra ena fe SOMPA TV esumidin ede adwoa asare mene apam no a de nyame apam na dada na triple man ejapia ena fe odeman kuma chiame obrempon na kwaku ampoma afei ensem no enchiremu ankasa enie ene adwadifo ana womudi womudwa ewo Kotokraba edwane mu ye no ewo Cape Coast mfimfi mantem wo ho dwiri wo pa sanse wo ho ho no a wo nka bi nhyiemu enmu hu se container truck akese yi ebia na emo aye ne ma eba besen na wo kire se wo lusu control kakra ema taxi bia na no so apake enchen ho wo de kohwe taxi no emu bra YouTube no eso na be share amane ya ye ka ho asemi mo hwe wo TV no so de monitua de asie ya rehosem pa assemblyman ya wo Kotokraba electoral area
Onyafo Baba Ali en woni yamani boni erekanan edi enkomo no chiremu ese womukura obi anim de ba ye ya truck no wotimi lusu control sa na dansefo bi na wo ho chiremu sa womo ho na womte so manfo bi kekeme radeji yen enti radeji yen no womko hwe na chese de besi no anya si nipa nan na ye kase womo chese be bia womo da no ano odin ye pa enti Cape Coast Teaching Hospital eho ene asesa wo mu nyina akogu a womo ehwese apomdi adwuma efo betimi ahye womo na womo ho ato mo DO2 Abdul Wasiu Hudu wono ne kasa edema odum jadwumaku ewo emfifi mantemu woni amane boni Eric Anan edi nkomo chirechiremu ensem no sede yekobaye ankasa. So our rescue team got to the scene and realized it was a Toyota Eco Taxi cab with registration number GW5934-14 that collided with Samsung limousine truck with registration number CR487-18. But the condition of the Toyota has been totally damaged, and the frontage of the truck was also partially damaged. But according to eyewitnesses we spoke to at the scene, they said the truck lost control, or it lost brake and ran into the taxi cab at the scene. But when we got there, we did not meet any injured person. We got information that 4 people were injured and they were rushed to a Wim hospital, and those others were also sent to Cape Coast Teaching Hospital. Penyini ya yetini ni sesie eye kasamafo ema odum jadwumakuo no ne nkrabata ye wo emfinfi mantemu DO2 Abdul Wasiu Hudu ene emfinfi mantemu hwa na yegina ene nti enkoba bia emfiri pa no so utivi no so won so ya kan ho so na tena ho hwe kase ne bi sompa kase de ebokotodwemu no a na we de oye wofo na wo frese sa mesko we no aso ehwe enwomasuya so ya yewra haru na adrusu oda no wo modea afi maame na momolate ya woda so ya ehwe ema ne emema mofra ne asetena mu yedi ho bambo so wono so wo mesko wo mra ne wo metie sade wo mai ye mra mu ene teacher mfa ba nka akoda empo wo babo akoda ba ji wo kokko busa na pomuden mu dodo se ne obetimi abonti eno ho abufu mu nti teacher ne bi anya se wo babo aba no Trinity Methodist Preparatory School, yeah, wager number 2. Well, Mfantemai municipality ho. Amani e free waba, ya Ericanai, a toa neponoswa, what ramani and say, teacher near wo Sasuku yimu. When ya da jachin abapa, and could have you, but according fins yedu, and about cons won't fins yangoche. Wasn't a woman shan conyo. Yasan conyo na yatina should be yatina so teacher say a form. Enti wobeboye na wobo no de wadi mfinhia du no ase wobo na ba na akra ne nsu woso wo mebu a wonsu mekoso abo kopem so obesu oh me ken wo abo ne 20 asa agro no asa abo ne ti aka na ya 30 ewi are still akra ne nsu no one ode toto no basa beating with that information na so nani ba bia be ka bia na ne obobo akra no afeni nu yakuma ne mfinhia nwotwe so wobo no 20 ndi wo mkabo ma 60 lashes ana na wofo a na ja Barnabas ase we de wote ase enye enti wo bisa ga na ngomasu aso eye no 60 lashes akura mfinhia du ene nwotwe yetimi de bonsa wo patentene ne Obodo na nkwada no musu serious at the top of their voices. Now because about some way. Also omuko school no arrange desks which is meant for a program. And I said they were not expecting they will be able to now when they nkwada no me no mo kwa na konya no so. See omotina na teacher no ba no bisa about na omatna so they had no answer to respond. And the teacher said the Oma commit offense. They have committed an offense. You know, abortion of here. And in the first place, no, now the bapping, I find the Jedediah, the girls mention, a man 10 strokes. In common 10 strokes now before no, and so. No, son, a man another 10 strokes. No, sir, oh, Moshua, Wunsun, Moshua, Captain Lauboso. Then we give another 10 so which is 30. So we no not that before no one now also so the market also. No so my best coming shoulder. Decided I'll give you another 10. Not 10 order to phone.
no nam na ne bibi abeto here nti akoda no he was suffering from severe pain and then the small junior one who was also at the age of 8 years also oshine baku 20 nti meta someone I am do now no if that is case I have to call eno am ofra naja yewra Barnabas enene Erika nan ebo sankomo ewie ye no wo se ewom sa asam no wo mo ere akwakoma achemfo posifo ya wo mo ye nhwehwemu na enkoda na wo ka asem sesie wo mo aya asabia o biriwa polyclinic dokotafo gina won so hwe won wodan won ho ha ya wi wo so ne ha wo se ejei ena wo mo dada ho eno nso de wo ka ye nti GS wo mo mra senum. The educational institution, we need to protect each other and then the children as well, school learners as well. And so if justice prevails, that will serve at least most of the teachers' lessons so that going forward, we shan't cause that kind of harm to the learners. I think that's not be okay. That is what personally, I don't know. And the doctors, they are now detecting. I don't know whether they will detect not the effect. That's why I can't say. By looking at the strokes and other things, and I know at times there should be an internal something, and that is why I want the proper medical examination. Any awuti ye, enye teacher ni no mo fra ne papa wo yam fantini brofon koten yewra Barnabas enene Eric komobi no ada e wo hot bite so ya na ye de assembly efri awutu bentum e de bra wo se abanti akoda mobo nse me nana nkanso ampo ena wonana mo mfafro mu ho ye fra no holali wanya 25 years akoda kete adan ya wo konfo na sa na ye kom adan ya wono ane kanchema ya wo waka asoa enu wama na fakai Africa asoa aba awutu bentum ho se so wonkoja ne nwuram ho ba bi na wokonnwoma aba ya no ekoku no esa twitwa no honam akwa ne bi se ne ode koye den yo so ode koye den yo no kura ba ya no empani che se wono kura anya konfo nisi ena ya konfo eno no afato ne ho so de sedi agugu ne nsa ne nan nsa ne ono ne konfo pani ena ne papa ne edi na yawo eno na abanti aba ako a wono wo kire se wono nanka wo kwa akokunu ne edi kan kura ama wo kire se wono ni nipa abranti holali eyesu wonkoja ne nwuram ho na ode ne ga ne koye no enwuram ho na ene wonne ne koye wo koduru ya wo se wo mu nkotodwe na onye nyankomade amfama no wo moni mu ase ene wo se na be nyankomade amamia ka kire mi ansa na ade mi abai na ade ma beduru ha wie no ene ase me mu ase na nyankomade enti akoye atwa mentwe kakra ene wo dwane gya no wone so mpaka se ebo nkomo no wo kire mu sei nti da ni ariasa nti so se ya asi ni da na ya fanya asi wa to ko no bibi a wa ko we na ya ni wa sa ko ko la ona sa ni ba je ni fu nti wala na wasu sim ta ku da ni sim cha se se o se ko se bu na da ko se obi ni a ara tira wa o fi mo sa sta ni ka sa ma se ma sa fi da ti na ka se na ko ko se o ya so da si o bo bia ko ko se ana jamaa ni e wa wa sio njeba za e wa na ndo wa ga se e wala ni wa se sa no e de na wa ko ye no so wa ko so se e de wa sa e de wa pa su njebulu ya de o mu ni bi nje ye ko apa ga na su o nu amu chinu onna kwa kan yo anaja wo mo akwachi na se wo dwan ne wo Facebook na YouTube ne so a na wo hwe TV ne so a abante ne wagu hire no in fact we dey pada ena egu ne ho from ne tiri so kosi ne bawra no sanse wadi nkunim na kwaku adam amfa asam na nso ho a woni wadi kuro ye wo awutu bentum nai bentum wona ne bo nkomo ena wo chesem ene nkoda aba pesika ntentem do ya montum bo ase na sika ye beto ye besan ja ho na eba ne se ofiri mu no ne ba brantie bi obaye nyankomade odi bi kosi afie bi mu e bo mamane na me che ne se onko yi sade ne mfi ho ne san se bi kru ha no sa ne manama no mani enje ho na me pese sa abusum sem bia emfra kwa mu no be koso isan sa no oman no anazo onimra biara any legal document bia so yo konfo nti mpese me hu sade no won ho biom na enche ye na wotumi adi se dwuma ye se ohun na abrabo ase
obi a opetumi or desperate for power e say okasa akokoduro so a opese opetumi bi nte me gidi say sa tumi sema na o de kodi sa bone e ti say a ye nyina ye wan frafra no ente me ka che mebunu say onhwe mo yi na subana assembly enebre ye petumi ye pesika ente ye kunipa kwamia say be di yi no ana de nya tumi no onhwe na mo twi omu enfi hu e say emwa ye o man no weye odikro awo awutu bentum nai bentum one na ka say just akwada no 125 years repa say waji kro no kra kantan so wana manu wa memma ne matiri say ayi kankabi no wode ne nam saa aso afade e wo fom adi ene wone ne nam mfafrem ho no wabro ne ho nsafo hene ene wode iku nipa yo wei ene nsam a ene afutu a wode atoso e de amamabunu no se wo mo hwe yie pa kwakwa de ma na de nsemi bae wo ensamfofo emuno aban krache ya wogina mu edemo manfo wo atwumampo nua mensi no emuno nyamfo Ibrahim Isahak en wase omanfo ati oboase kurum ewo asantemantemu obose wo momo makoma emra fom na rekosem a eto wo mo enura nso brane a eto ye mu mframadenden nam so ma omanfo adan so pepaye ensore dan ahodo mienu edwiriguye ena afa omanfo nso empata dan ahodo dodo no a etutu ya na dodo no wo munya baabi kura no wo de wo muti ato na DC abam a kire se wo mo ne hihya ahodo egu akwan mu se de be ya wo mbetimi apammoa bi ede ama enkrofo a wo mo ho aka no nti wo kire se atoyenkyem aboafo kuo no nadmofo wo mo so empe relief items bi kakra enka de DC ede ba no ho se de be ya ebetimi adane ekire ede ama saa enkrofo no ewo oboase krom na DC nsam a wode to yamane boni ba wa beidu anim no yentie bi sanete se ben na mfuo nan ni na nsuo kese bi toye abrene be kan se torrential rain I'm from a tiachire nsuo no di atwompo no awu kakra ye njapade bebrebe nsuo no ese no ya dan ni ye school ebika oboase krum ba kwa wa atwompo no ti omodi omo ha beto atwompo no DC ni mpenefo nti ne se nadmofo no kohwe na omo assessment ye hu how na tie omo wia na yakọ omo mmoa na de tie ne se adame nsuo ni toye na se no obrebe kwa nti emmoa no ye be ne kakra be chama kro no kakra ti be sa dofo se mmoboye musu ye mu na ye ntimi siesie oboase kru obsco dana nsuo apa no ene ada community sia apa no musu yasene me she oboase kru fo se mamu nwinwi de ho omo hawo ye hawo eno nti na assembly le ho ebe bi ebe ya asolve program omo no ebe ye na ahotaba atwumampo nua DC ononyamfo Ibrahim Isahak ena yete se wode ne nsem etu dwa no woni yamane boni ba wa beidu ena edi sankomo yi ene yenwura omayemra se badwafie na eba mra se badwafie ho a de wogina sompa na mu ewo mpotem ho na opon checheku international national reporter honorable na honorable bra wo mokọ asetena no ena eba donkuma nafa ranking member eba bambo na afisemu a wo mu bie honorable John Timfadwo ena wabi asem so ba chese sade cyber security for wo mani abre pass kama hodo ekoso ewo abefo ntentan no so wo mo chie no kese pa da wo mabobo anu asa ne de wo mo nko ho ena opon bebuza ne se emu de wo hen no se na no recruitment ya ekoso a nipa ba ku bi etua 220 Ghana cedis na nipa mako henum ni akire empema henum nenso wo mo fa mpemnum eno ho scam no woka se babia akwakodie bia no empanimfo entwetwe saa soroto no mfamra na ya abonefo sampa na wo modi ede egu Ghana anim ase no na de yentie nsem a wode tu na na oponcheje ku anim Only 5,000 slots to spend whatever befa immigration, police, fire service, and the Ghana prison service. Now, so Odika ko abonte ko promise Ghana force or befa mebulu nyina ko security services mu. Obi eyenso ono an NDC 24 that fear because some judge ni na ka mo e kan say NDC full soldiers say one more expand the age limit ni every 25 and 35 emnie mu bia emra apply. Minister for Interior Honorable Muntaka
and so edges our populist idea to catch a Ghana force. Canina and so the police, immigration, fire service, and the prison service junior ranks no and other ranks junior recruits no. One for AC 25 or triple up 35. It's one when you do 35 year to me apply. And no Emma don't go na doing business and you are buying up for time slot liberating and will be also apply. And will be 220 series application for. Yewra joining team for John no. One na ye asense out mra se bedwani na ewie wa mananso was no fo bi so. Ne ase hwan no fo. Was we de ye abambofo ya na ya sada eso wo mo no fo. Na de ntia wo kan we ni se obi bia ni ho a wo so gu nanum a wo bepo aguo. Na we ye mokan scheme. Na sa scheme we nso de wo ma sada de target emaburu na wo mo nya adwuma no wo ma ye desperate pa adwuma yo no eno nso se no wo kan no kani de mo bo mo kwasia za kwasia bo isu de ye ntena ho pe ma mrante ne maba wa wo kan ha mo sa aka no e bi to forms no miensa o to miensa na bo ka 660 apani aba o twa ye de ye screening de ye body selection you dey call internet cafe o mo bo ka de bre ni sa fine when in pepe say 5,000 pe na aba be fa and now we can drop and they Leo worms and they Dada worm and man $500,000 apply so they have been yes to more no try more make us 5,000 back and half a year what one pass ya on for musica somehow be as can be out here on for the man no a really sounds so really and say you should move a doctor recruitment scam we are buying and on such if you show me near system near to be via to send ye answer ya so the next time once recruitment be a cost one they will say a mother of fine your maintenance about way ya homo for fast scam na ka buy the other na scam I buy the other na scam where reverend join team for you so for na ebusa asemi asensa atomra sebedwani one na no point cheku ene boss ankomo yi eno ohun we ye asodafo ene asodafo de kura nka ho prosifo ne firefo dumjafo de yi ene wo mo aka ena obi kura de wa hai ene wo kasa na teacher fo nso kura oscar mo yesa e ma ne ye de na teacher fo nso askam hwana ye ngura mu e wo bambofo de ya na bambofo de yi ena ba wa bedu eti se minority fo kasa pe na Ghana fo bebre kasa no ene wo hwe kokko no kosi Ghana fo hona no ena se Ghana fo ni abani o mo je ne sei Any class I'm a cotton at the end of 500,000. Because me, I'm a foul. It's in a foul with a common for a crabby queen, so then I say, from Super Baby. No mark of town 500,000, 5,000. Yeah, it's a music to me for no. It's only for BS come money back. As I feel you not almost half a beer. No one come fast on the foul. Can't the man from a Moses home. And penny phone about power 10 beyond, but some chinching 8 men for any scanner. Other than your sanity and as I feel as I'm a bus, you could from slow and first come out. Other than your sanity. So yes, sanity. He said, attack him on attack him. Says, I let you from Scamatas, I let you there. And you said, and yet to the sense also by it in your question. As my crackers, cousin Baba, Musu said, number no penny see, but no be about says, Canamo the area body. There's a more high about time. Won't pay anytime there's a more fun, more general one side, more many any for one. Where Ghana phobia adventure, and this is almost 500,000, yeah, 500,000 sao. Eye nipa dodo no maji sika firi wo ho nipa no dodo na 500,000 obi etu 2.2 entu ke kambo mu a ebro 100 million Ghana cedis na akire ho baabi eno won komo ena Ghana fo chese ye jeske manfa yen a mo mfi sika maye Abusia yamfa nko mei emra sebedwam ho no mu biemu na enne mperinfo hodo ya wo mdeda dom kuma ne dom dodo no ano obi ade na no di nsemu etwato etudwa efa wo mine bobre state of the nations address yeso na na mampani John Dramani Mahama bosome February ni da na etoso aduru nu so na yefia da bi wode ehunsem kotudwa na wo church said your mine no ebobre esifate no ene da etwato a wo mu ebobo su na no ho ntu obia final ensem a wo wa esesa wo ka no ene wode tudwa Alexander Afenyomakin wono ene ye domkuma no ba no dani na wasori a wakasa no so won de wonte aben ya wote suyi wonte ade a wopeso wo ye na sekura se obaye obehye bose enwuma ne de obema na busu tam amomanfo anya bi aye enwuma no a wonfa bi maaye
24-hour economy ya ye bo hu dewuro de ye campaign kasa ye befuma ne Ghana fo nya hu ba bia sa 24-hour economy no akwakosie na nsem kura ye de market bi aba bebata ho ye no so se kura no ye hu so Alexander Afenyoma Kineka recruitment ye ba ye na no hwe ade a nkrofo akwa adwuma no afe na kakra na nipa no woni adwuma no wode kopa adwuma no ye je kakra no edi afri ni nsem ensem ahodo pi en wo kekan ye se kokko bo ma ba bete so afe ni wo monam en wo mu kireche mu tuo no de wo hunu se aben ya aba adwuma no wo mu hu so. Building prosperity, restoring hope. Mr. Speaker, we beg to ask a question. What hope are we restoring when the president is failing to address issues in the private sector? What hope have we when the president is not creating jobs? What we want the government to know is that, Mr. Speaker, no matter how long it takes, they have just 3 years left. We, the minority, would endure. We will stand with the people. The minority will never turn back. We will work with the people of Ghana. We will stand firm for their interests. And we know that, Mr. Speaker, come 2028, the tables will turn, Mr. Speaker, for those who are abusing their power and authority. Let me remind them that the ravening clouds shall not long be victorious. They shall not long possess the sky. We urge them to be measured in the exercise of their duties, even as they are in public office. Yes, Mr. Speaker, it is our hope that the majority will walk the talk and ensure that the masses who are suffering get a fair opportunity to get recruited. Onyonyan for Alexander Afenyoma Kingdom Kumano Bano Deni ena wote se wode ne nsem atu dwa no wo wie ye pe ena dom dodo no so Bano Deni onyonyan for Mahama Yarega sore ye no se hwe Afenyo o de woni mu anie ha nani bie ni minimu anie brofo akese ne obehwie ade egu ho wose Ghana fo ankasa no so no etoda ya ne empese ye befi ye ni ehunu de aban no eye enti se bibi beto wo se na no ya kokko bo ye te so kakra ye no anadom kuma yi wo maka ho asem aboso aba be sanse wo mu ni message bia no de wo hunu se NDC aban ya oma bayi adwuma ne de wo mo ye pa. For 3 long years, our republic walked through a valley of economic shadows. The state of our nation is no longer a story of survival. It is a chronicle of revival. Our total assets have surged to a monumental 447 billion Ghana cedis. This is not just a figure, it is a fortress. We have ensured that the savings of the Ghanaians are no longer a gamble, but a guarantee. Mr. Speaker, the heart of this republic beats in our cocoa farms. So let me speak about cocoa farms. For decades, a Ghanaian farmer was spectator to the wealth generated by his own beans. They bore the heat of the sun, whilst others enjoy the sweetness of the chocolate. We have ensured that the historic surge in global cocoa prices is delivered directly to the farm gate. Mahama Ayarega wono eneye majority leader nensemu a wodi tuja eno no nti yakasa the emotion no wo mo adopte se so na no zesi a wo mo awie ehu dwumadie Bogatanga Central Masebedwani onunyamfo Isaac Adongo wono ena a movie ye ena afi Asen South MP onunyamfo John Intimfojo enso etitle ma wo mo di bibia esiye Nana Opon Chicheku ene de amaniboyi ebaye Ghana mrasa bedwefie ho a ɛhɔ na yɛda so gyina baabi ɔpɔn kyekyeku wosi sompa anamu ɛwɔ hɔ no na ɛhɔ so mrasa bedwani a wogyina ma de hyɛ wɔ sanligu ataisa wɔno nso akasa bi ɛna wɔ se deɛ yɛ ne yapa ne sɛ Dr. Mama Tia Abdul Kabiru wɔno NPP ni wale mrasa bedwani sɛdeɛ wosi gyina hɔ a ne wɔ kasa ne kɔn ho ntintini paa twetwe ne brabre no wo si e kan wo no wan hwe abegye adi nanso wo kan ne tra nti won de e kan kire no sansam na wo boro so no paper no lie won fa ho krata danse embeto so esanse wo de to se 2017 a wo so no e ba konwa so aba befa no de to aba ma ne 2016 a wo we ne ye no na na adomo ba no kan na da ho no nya kakuma wo bo say first was 11 billion Ghana cedis de e wi 13 billion no se hwe adi eye na eye krata so a nka amfa mo bo adum ne adan na yewura tai sasare no gumra hye bedwani wo ka no na opon kyekyeku egina ho
is I'm repeating once again that there is no verifiable audit that said the MPP inherited 11 to 13 billion Ghana cedis that was fictitious, and at the end 5 billion was satisfied. And if my brother has any documentation to that effect, I'll be willing to engage him further on that. Now, coming to the issue, this issue was brought to the attention of Parliament in the first budget that was read by the Finance Minister, and he reiterated that government has a deficit of about 68.7 billion in terms of arrears payment. I think at that time the discussion was that they were yet to be validated. The Minister of Finance was very clear that this amount is yet to be validated after it goes through the audit process. Now, the question at that time was whether he should report it as a whole year expenditure line or a short-term liability of 68.7 billion, or because of the liabilities are multi-year, he has to prorate it so that those years that are relating to only 2020. No. Honorable Ataisa, San Lugum Rasha Bedweni, Wano, and a Kasai. Etiefo Bekaya, Bessa Abusumi, Kobe Abusumi Numni in Siasuni. Ena Titru Pane Ghana today, so SOMPA 106.5 FM. Yatrasia. Now, Odman Kumashame, the Kwahun Tintini, and a teacher for a bindum car 14 months, a teacher for a bindum car 14 months, now nurse for Kraka home. I'm a nano crabasa, nurse for the and 24 years, she says, Yami Adama Busumi, a dear Nimukriano, won't bet you and Kakanka at the Amao, the teacher for the other day. A camera, one more as a Jankaba, woman Yasabi, come up for being Kabima, SOMPA ADWOA, Yankabia Mama, woman Yakamafo. And no, Omi as woman some Papa Bonko, Monanka Nurampu, one way, or Yachira Kakra, at so much in the Achra Abai, and you are mining in Ano. One more wide, the Bachenra, and I GS, I didn't cry to Abai says, woman nim, no be silkrum. So my baby yachira down to Asrima and no crack or buyer. Yes, I ain't Nancy. At the home Komoka crab bro Ghana today. So Emma, a teacher for Uncabum Conadia, will move an eye, you want the crown no pay. Now, I know, and a pre-tertiary Teachers Association of Ghana, can I know near from Coalition of Concerned Teachers. Say, oh, Master Sorbo, you're from a pretag Penny or down, no, Kin, Ali Audu, and they are your ball, my chiwi and ape. One my friends and true friends, one say I feel I'm a teacher for. I mind you, now 14 months a year, a more. Why do they continuously treat teachers like that? Why is it that teachers and nurses were recruited together in the previous administration and the nurses have all been put on scale and the Minister for Finance have come out with a roadmap how the arrears will be paid? But when you come to the teachers, some has been put on scale, some have not been put on scale. And those that has been put on scale do not even know whether they will get the arrears or not. And those that have not been put on scale do not also know when they will be put on scale. And then when you talk about it, GES issue a letter and ask them culture of silence. They should keep quiet. How do you ask a teacher who has worked for more than 12 months and have not been paid that he should not come and ask for his money, but he should continue to stay in the classroom to teach? It doesn't make sense to me in any way. Somebody have worked, you have not paid the person for 14 months. The person is asking for his money and you are gagging the person. You don't have the right to ask for your money, but continue to stay in the classroom and teach. And that if you leave the classroom and contact hours are lost, I will dismiss you. But for your money, I will not pay you. Why are we behaving like we are living in a banana republic? Adani yaho. Sani ase baby ayatia no. Ase enipa mienu bi de wo de omo nan ye. Na mwe binum de wo mo nan no. Enye ebekọ baabi a yekọ baabi anya senya sompafo adaworo ma a won betrase won beka bi de ma teacherfo a na nka kirekirefoɔ de yenya bi nka bi ma won na ɔno a watua waye na adwuma 14 months wo beka sa na katua ho a ose mo nkasa na mo nkɔtena classroom na won nkɔkyera de na wo a decide de we di wa ɛbɛyɛ oda na Kin Ali Audu wɔno yɛ panimpa edema Pre-Tertiary Teachers Association of Ghana pretag one of the sansem we nyina to sompa kase animu Yetoa kasie bono so ewo ensemfo from Ghana Cocoa Board ya ye chanitiawa efre no Cocoa Board no wo mo ebo amane se aban bosha wode ma wo mo se cocoa akuafo e wo mo se yate wo mo bo so de enso ye be ma brabo na ye de e de ama wo mo no wo se eno na aban eyeyi na empanifo e de Cocoa Board ano se aban no eye nhyehyɛ bi a wo mo e de free tertiary education ebe ma cocoa farmer bia ne ba eje ntete ewo entoaso suku
enti no womo ye koko akuafo no nyina we de atadwifo wa womo atede na sese ade ye akuafo no yakohia mu meeting na ye ne womo ye no ye ne womo ye wo koko afuo no ye de plastic chairs ne ade akosisi ho ehwo ne ye meetings no enti ene dwamtirani ya woda koko board ano se board chairman Dr. Samuel Ofosuampofo wokohia koko akuafo no bi ewo Ebuakwa North ene Fantia kwa South mensia hodo ni mu ani nyina ewo epoema ntemu no wose wuyi ehumasua emwa no ayede ba beso koko akuafo no ase no a afei aban ebehye spraying machines anye bikura empemu mienu ni ahenson 2700 yebepe bi ede amawomo afei akande awodo ede boye ho ban se personal protective equipment PPEs no kit ni nyina wombepe beye empemu aduo watwe enkron ede amakoko akuafo se de beya wo mudwumadi a wo mu edi no ebetimi akonkan yenti no Cocoa board I have said, in spite of all the challenges I want, all the interventions I have work cocoa farmers, because why? In fact, the best supply free fertilizer, the best supply free insecticide. The number can say you are procured 27,000 spraying machine, motorized spraying machine. I had very careful now over them cocoa. The team actual. About 89,000 PPs a year glove and Tadia overalls, Wellington boots, your quay could say, no, you talk at the bread. After I buy and say, your mama they say, a son say, ya free a friend and SHS in Timon. Our scholarship now, they mark a performance. Young fan cottagely, young free scholarship for cocoa farm children who are in tertiary education. I will invest at a credit college. Enwachi ena Orofo Swampofo ekato so se koko bo no a aban ehwan so kakra no emakuafo no abamu mukura we no eye enhihye bia enche ebesesa Nyamia ni afofia kudufu afokoko na one best model e de aba abagu Ghana na no so akofa oha kese e de abre enti na ya ba ya na yasam kakra ye kan say e be say baba church mu say one market price we don't have control over it but okay say one friend externalities you don't control what goes on in the external market but the bit you can say funding model na you anum kofa ba ye no e na dey akwato trouble no because ebra ye ton koko no 220,000 metric tons more at 2,600 no munya ya pe say anya koko na 2,600 na ne bo on the international market is 7,200 and the area no no ayema ya ntobu eni esesi ade emejiri se dodo no a eye oman Ghana amanyofo no wo masua de pa de afri musanse munim se world market price no munni control wo so a mamomfa anya amanyosem mo abeka bibia to obi tirim no ochena anye ye ni eka ho asem a mabeka sa dan e na Ghana fo ebo omo achinti dwamtirani ya woda koko board no Dr. Samuel Ofosuampofo e na yete se wode ne nsem atudwa no abusua sompa no nsi abremu kase ebo no eno na yede trouble bia wa uche ye ndi firi bia na wo hwe yen se wo wiase nyina pa no so sompa FM live aka ho tutumrika behwe bi na fe che na unua wonya bi 93.1 eno ye Facebook wa eno nso wura na wacha ma eno enya bi TV ne so ye live ho na ye wram ewo weja dam ene na afa ogba enkran na afa de a ensu kase a wo modidi wo hu dwuma no ehwa na fankase na wo modanda so eno adifire na wo mo aye adwuma ho no na wo mo ahyase ebo aban bi di a kire se wo mo nsase no ebinom ne wo mo di ne fomfa o se wo mo ye wo mpinidu ani akade na atiasi sutade kase enum na wankasa oti hu nso ayeyi wa yibone nti amane no wo mo abo ama akwa wura so ye hwe adansie ne enyuma ho nsam so nti anam so ma honorable Kenneth Gilbert Ajay wodi a kire ne wura montawa kilo munyina ekokohwe na wie na wo mo de sa amane yi e ma so mpa se ye ma amansan nti. As much as I'm aware, we've directed and the production unit continue to engage the district assembly. We can't direct them. They attend the monthly meetings and the annual meetings to put in the agency to ensure that these structures do not come up. 2, national security, I still have another letter in my car. We've written to them to reiterate our need for them to come and continue the support and even expand that support. It's not only this facility. We are requesting for all facilities of Ghana Water because they are national security installations. Ene a woti ye
eye penny kwankyerefo a wada Ghana Water Limited na no yewura ada muta wakilu na wakasa wie no na Honorable Kenneth Gilbert J ya wono wo asoehwe enyuma ne adanse ho nsam so no wono nso de ne de ebeto so kire enhyehyeye ha abade egu apono so. As a ministry, we are going to take it up. I'm going to engage my colleague, the local government minister, who takes care of the local authorities. We are going to sit down and talk seriously about it. And then I'm also going to have a discussion with the national security minister and the coordinator to see how best we can ensure that we don't get further encroachment. And those that have encroached already, to see the kind of punitive measures we can put in place. Enti otia enso no na na kasa wo akire ho no ye na wo bese wo mo dance o ebu awi amana be fa edroben mu no wei yewra Kenneth Gilbert J na yanko gina mu wansan foforo mu yewra Patrick Opokufofie wono na waya Ashanti Regional Director Edma National Apprenticeship Program no na wakasa wachese mampani dis National Apprenticeship Program ibaye no wode beboa pa ama mabuno ya wo mo man Ghana mu a titru pa binu munya adwuma nya no watimi atwa ba e de ahwe ano kra na wo kasa na wo de sansem we nyina atudwa no na wo de afidie ni ade pamade ne bi so machine no makoma aduasa e na wo de hye apprentice fo no makoma aduasa wo monsa afei electrical machines ahodo bebre ya masters na nkasa no nso no wo ma wo mbie makoma edu wo de ka ho hair dryers ni amai womu koyo omuti a womu di omuti wura mu na tempestuously etimi am omuti no ayese efiko na dry kama na nsuo wom nyina atwe no no ade bi ma won na wode nsem wei atudwa Oba, and this one employment of system. The man cannot say you are better than Konosoda. I was a coffee up on Samba. Who's a football going to pictures as you feel was hey, Santa Michelle, the good Gamba, but only a chance maybe. When you were saying Apona, the person using it was some about Bill said, and never be a little thing, Omra to Dossi, I was setting Ghana. You are setting, you are never setting unemployment. Afibia, we, Mabu Dua, Ombu Square, the Mumia Sapre, and it's because school to us. On my penny that I'm Hamas, I am on Penny, only the free by was started with you to man Ghana for that papa for many brand. I want to go. Any Ghana papa for the become a by pass. We yera Patrick Opokufofie. Na wakasa we yepe na this year ojina mande share war Afano Southwest. Na ono so gina mu bi. Honorable Abubakar Sadiq. Na ojina mfimfin hwa. Na ono so de kakra kan ho sei. Yemeda Ghana man pinyase se bosha omaye share yema for Afano Southwest no ene dey yedi bosha no so abusia for we share Ghana ha master for no be adanse kama ye ko abatu en kwan bi won ma obunya adwuma omrisia but ifie ne de ifie enye master for no bi okana ye de kwan bi ekoma omo sabi sata na msana pressure wonti no omuti sakra no bibina yantino ntiamo na ononyamfo Abubakar Sadiq aban kra chipani ogina ma de hye wo Afano Southwest na wowie ye no wonu mu a enya asomfa so ni bi no aka sa da se bi mra biu ye so mu ko se fidie no mo jama ye no ye ko fie adwuma no ama na so ye so mu ko se fidie no mo jama ye fa so no mai ga na ja wo fa so ye ti ya tete ala mu di a chire wei wonu mu a enya asamfa so ni bi na ya pene no ne yemuda ho correct one no ena de ama na nso afidie no etene kakra ena ma ne ko ba sa Ebenezer wusu ansa ena sesa ansem nyina etoma ne yen Abusia yedo eko apomdin ensemu na asoye sha apomdin ensem so Ministry of Health for en womode enkrata bia ba bonten a womo kyeremu se panyini pa woda Nkanchina College of Nursing ano se principal na suku yi ewo pandai mensinu emu ewo mentifi do mantemu ye frɛ principal no Frederick Anaba sesi aya suspend no se wonkope baabi ntina kakra na de na principal aya ya fa nkrofo awie ewo nursing school yi emu nanso na principal da so admissions enti sa admissions na woye na hin wode adesuafo ne kɔ school dan na ye ma school ni mu aye ma baby a won beda kra na den enso principal da so ye admission ye no kra na ye se we create courses bi a
empenifo nyin tumu eye Ministry of Health for nyin tumu se yenwa ne saa courses no e wo school mu ho enso principal de ne self ono ane pe en we create saa unapproved courses no se omanfo mra meye e wo school ho nti wo mote ye pe no wo se we de enyade a etwaye enti won kope ba bi entena kakra na empenifo enye enhihwemu nti ye kasa de Owura Frederick Anaba wote ba bi na acting vice principal wo no na sesia no womo adane adwuma ni nyina ahye ne nsa se won hye no toto niema kopem se empenifo be yenhwehwemu no awie na won be sign Owura ni ti se nhwehwemu no ekowiase se entansa womo de bo na nyasa na ti obesa ba ba na adwuma na emum womo hunu se asem na womo ka no eye no credia enye na asotwe bi wo honom nso a womo ede amano next time no won sign enye sa de ni bium sompa ka se bo vigorous eno ena yede somwo no abusua wawura pomudin mu die ma yenwura bono na henkro sunyane eno nso me de ukọ teaching hospital no first gate ho a eho na 21st clinic Ayo City no na wo ma ye dwumade bi na najuma opambo di akire ene se wiase nyina yesi ho na saabo eda wo mu die no sunyane teaching hospital no wo mo ya ade bi eni ho ama maame Juliana Tete ya wono ena dialysis de no wo hwe so e wo unity ho sunyane teaching hospital na mekan wo ma ye free kidney screening e de ama wo mo a e won potem ho a wonya adaje ko bi e ko hwe se so kidney yare no ebi aba won ho ana na de ebi wo no ho nso na agya yetu no hofo na maame Juliana Tete bra won na najuma opambo edi nkomo so mpa 98.9 no ye fa bi March bosome a etosudum yenu World Kidney Day asa day ye de hwe ye kidneys akomuden bi ho kwa wonim de kidneys na asa na we nipadua ni ma ye han ne de ye hwehwemu na omo wa how bi e wo omo kidneys ne ho no etimi aso ano entema mo yenya nipa ba fidi dunum a ye hwe screening ne de a omo busu a omo bapa enenti maame Juliana Tete wono ena ye penny in charge wo dialysis unit ho sunyane teaching hospital ho asa na mekan na wi e won mo a enya so mfa so no nso e kire wo mani so e de kire na najuma pambo. It's very easy. Process no ba we call table ha koje form forms and ya health vitals or height weight we check RBS and now say FBA now face so what the queue no so now what be take you sample either urine or blood sample it's very easy na very fast our we encourage you be outside and also what within the facility say ono so mra ome screen na ene a woti ye adehye bia wono munya mfaso World Kidney Day a sunyane teaching hospital no dialysis unit no wono mo ye free kidney screening edema wono mo no womo nso ekasaye yenwura nwa amanyose mu kakra na NPP mwanche na womo come internal elections eno ana aspiring NPP national organizer nya wo prese obebobo adoma no NPP mu wono kro ye ikane no na oye mrashebedwani Doma West ebunu mantamu Ali Maiga Halidu wono na wagina mu dindindin wono na ho kasa se no kure nani abre pao se obaba baye domfrefo e de ama NPP amonyoko no eni nti etu ahene ne asi ahene ya monto aba ne ma no nti esi hu se national chairman kakra e wo Sebi alemiga ufumetu the meeting national chairman. Esi bo general secretary kakra wo because general secretary no meeting act as general secretary. Esi you say umu organizer kakra wo esi hu you to organizer kakra wo esi hu na sara kakra because na we hear them field marshal obekọ grounds akọ canvas. Na esi you be a strata opposition ko be a Ghana ha otiase esi oti Babelo street ase esi oti sebi up better class at ase esi oti upper class di nyina so alemiga ma akọ bi. We Ali Maiga no ana we ni nyina na what they declare intent say okopre edomfrafo edema NPP amonyoko no national de no ana we okopre we wie ye pe ana me amini aba amno se asare etiwa east mira se bedwane akan no yeso afo be de chores kasam so wono so bi kan chese Ali Maiga de no kre ni trima bobe ya montoma no na ye dakese e ma me pa na ma twen e de ye nim se ebeba ene se den ene se ye nua
ya downfall a former member of parliament honorable Ali Mega ede na semara betu dwa say ono so ede ne ho ebebo afore a contest for national organizer position minim binwe bebre na minim dwumedi a wedi impen bebre no eya na ye hwe bibi e hwe obi a woni beka say owo experiential knowledge of our experience, our knowledge, our know-how enti ya montuma no abena so asa no wona na kasa aye ana MPP phobia no one more sans and trefo nhia mu na se no wo me kwakwa da ma che ni sei MPP say 2028 kwakwa ehia obi a owo sa background we obi a waye bida akwa condemn obi a na eden ti ehia obi a owo akudro obi a ready so be adwuma no enti elia Ali Mega Halidu ena ye come for normal MPP4 Ali Mega Halidu and ye come for no dia ma NPP4 we NPP4 na bia and one more come for dia ma wo nyonko NPP4 president adawro manti hot bite kase no ye dane ye ho sima o kura de ni botata mi ensape ye de ne aka beto aso ma osisi a TV Emma Aketuapa. No kwasem Emma Aketuapa. Se tiefo beka ya Iran any Israel and afi America wo montam ntokwa no a Supreme Leader Ali Khamenei wonu mu ku na yire esan kura kunkum nipa bebre edeka ho no na nura ne na nsade be ye ena ne bapani ya ye friend se Mutaba Khamenei one mama no so akofra mu so aye se obedi ni papa de enti se na be new Supreme Leader elect wo ba Israel Iran man no ehoban na wakasa wachire se na nsane ne Strait of Hormuz sa apo kwan kitua bi no a eda Iran fo amfafra mu ho no a eho na ship wode wayire eba nyina enam no Trump ma warning si wo mu nim no block a wo ba hit 20 times harder than the omode ma omi wo si wo betum wo ba ko so atumu a kwensent okwa no tu obetwa na ebra wo kasa no wo ye na agin se wo ma wo bi anhwe nanim enti sompafo kura akoy wo se da bi waka no na waka sense amanfo hwe nanim a anhwe ya na ase ehumobro bi abanitirim eno nti wo se wo hwe obi anim ye kɔ no ye nkɔ ka asam no se ne ye nim no a se Strait of Hormuz wa bai wo ba betum ko se Israel fo beja eniamo ho ne enyambra nsam no na wo matimi apen nsam no enedua gobere we abusia we so na ye gina na kase no ne a president so asene midimafo ba santa bo chidom just what kenki eka ye ho na afei time about mixture enso boy chidom no ye de nyina AC sompa 93.1 eje kase yi afei sompa 101.1 ewo takwa wono so faye ayiko 100.9 o kumase je yadan for radio France and Incro Paris num sompa 103.3 watakwa de sompa 106.1 eno watachi man sompa 98.9 we sunya ne sompa 90.7 won kranza ena sompa 101.3 ewo doma Kingdom 106.1 FM ewo mankasim doma FM ewo doma eno ye doma 100.7 Kaneshia Ban Radio Jinsemi afa Facebook no sompa 93.1 ena YouTube ni sompa FM live channel so say TV ni so no clear sompa TV edemu sepo ye de kase yi ebre wo sompa 106.5 FM Accra no mimidin odoman kuma chia me obrempong na kwaku ampoma menimini aba Adwoa Asare ye ne ye bra triple way man